Siyaphila kusisisi. Awu siyathokoza kusisisi. Siyathokoza. Asishayi umuntu kusisisi. Akulinyazwa umuntu, akuthathwa amali yamuntu, akulinyazwa mpahla. Sicela nje ukuthi insizwa sesiyibekezelele kakhulu. Sabemukela kusisisi laba abantu bethu. Akusikho ukubaphatha kabi lokhu. Sabemukela tekubanyenza khona. Sangabaphatha kahle sabavumela bangene emadleleni, bangene emakhaya, benza yonke into kodwa umntwana sabavumela ukuthi abangene emakhaya abahlale nathi baze bathandwa ngisho odadewethu okukhomba ukuthi asinayo impi nayo. Kodwa into esibuhlungu manje endaba ezethu sebedayisa i-chips ey'bolile ey'gulisa iy'ngane, sebedayisa ama-chips abulala iy'ngane, sebethanda ama-drugs maybe, sebekwazi ukutshela thina ukuthi KwaZulu-Natal bazoyithatha. Yilokho-ke sithi cha ake bethi ukubuyela eceleni kancane ngoba noHome Affairs awenzi lapho. Siyathokoza kakhulu, siyathokoza ukubona amakhosi eyeselwa ngoba ayilahlo ukuthi siyathokoza
nisema nitawasinje. Kolo wanja. Kolo wanja nisema nitawasinje. Kolo wanja. Kolo wanja nisema nitawasinje. Kolo wanja. Kolo wanja nisema nitawasinje. Kolo wanja.
mkhwenyana wakho Uyangibona mina ngiyindoda ngihlakaniphile 100 times nawe yokuhamba isifazane le ndoda ethandana nayo ifana nawe kodwa
Mfowethu, ngoba ngeke nizofuna nizwe lento esizokhona mafethu. Funa nizwe manje akuvalele umlomo. Okokuqala amaphoyisa nginganitshela manje mina ukuthi losisi wayishadisa wayisebenza komaphela. Wayishadisa nekwerekwe. Sicela kuthembile ungangiphendula amasimba wena. Sukuba sosuke ngivalele into mina ngikutshela ngenzani. Phela ngizile ukuzodala la mina. Ungafaki singanikeza i-confidence amakwerekwere. Ngenquza yakho wedwa la eSouth Africa fanele ubonakala izinto. Azogcwala kabi ngizoyivala manje lento mina ngitshele la. Uma ucabanga ukuthi ngiyadala ngeke ngisukele kwanongoma nje ngiyodala la. Ngifike ngine-information yonke mina mangiza kuwona. Amaphoyisa lo sisi okokuqala wayishadisa into yokuqala isikoleni siphelele yona kwahoma phela ukuthi washada kanjani okokuqala leyo. Okwesibili sicela sesicele ama-statement akhe aka-6 months ukuthi le mali ayenza la iyenzani. Sifuna i-business account, sifuna i-account yendoda yakhe. Sicela 6 months statement yale business, 6 months statement yendoda yakhe. Okwesithathu sicela ukuthi usisi alungise indaba yabasebenzi abasebenza lapha kungaxoshwa ngisho yedwa kodwa kulungisa indaba yabantu abamsebenzelayo. Uma ibhizinisi lenza imali ethile i-staff complement siba yizinga elithile, so sicela ukuthi ungaqasha abantu bese bahola imali uzobaqoqela ezinye izinto ngoba i-staff complement is determined by the income of the business. So njengalokhu nisikhumela umbhedo ngibona ngoba siphathekile ngicabanga ukuthi so sicela ukuthi sihloniphe. Akekho umuntu esishaya sikushaye wena ngifundisa ukuthi into ngibonile ngikuvikela udadewenu esethethele asifuni ukuthi uphazamiseke but sifuna ukuthi uhambisane nathi. Uma dadewethu konke lokhu esikuphelayo kungeke kuze kwenzeke kungalokhu sichithela isikhathi valalele ukhokhe indaba kamasipala yabona lapha emisongikhombisa kamasipala sazi konke ngamasipala ungasiphengi ngomasipala. Umasipala into ezophela izinto ezizoqalwa phansi komasipala. So sicela ukuthi sihloniphe njengoba siza ngomoya omuhle nanti amaphoyisa ayasibona sezidame kuwe sicela wonke siphenyele ngoba thina sikho ezingeni lokuphela. Manithanda niwanikeze imali kodwa kusalayo thina lokhu esikufunayo sobheka sikujolile ngoba amakwerekwere azi lokho yabo. Sicela usenzele lokho asifune kulwa nawe ngeke sibe ngumnyeni wakho wena usibeke phambili manje ngithe ufuna ukuba yihawu le ndoda yakho sizowenza njalo njengamanje ubuyenza njalo ngoba into ofuna yenza umthandi ndawo sikhulume naye awufuni naye wena. So ke senze lokho esikuphelayo sikunikeza iviki ngizobuya bakhona abantu abaholi balule ndawo naba abaholi balule ndawo no kumele ngisebenza kimi ngicela nisebenze nathi kodwa kungaliwa bafowethu ama-facts ama-facts nje kuphela. Uyabona nje ngisho ngathi noma ngathi kuseke kusasho into efanayo. So ngikhulume nje kahle ngilungise isimo ephunyukiwe phambili ngiyanazi ke noma nisibenza. Yebo. Impela 7 days kulezi zinto esithina sisi. Selebe seyiqoqe yonke siyasa ngakwenza kusasa. Ngoba sinikeze umoya omuhle. Spoke isipasile na. Sizolivala leli business. Bese ulahlekelwa imali. Wena ufuna uku-own leli business. Leli kweleto lofuna lihambe. Lekuba yikhamba nalo. Yazwakala ndabandaba bafowethu ngeke njengoba injalo yabona mina bafowethu lento iqalwe yimina lento uyabona uJacinth thina siyamuphakamisa ngoba umuntu umuntu wesifazane futhi kubalekile simeseke uJacinth ngoba lo msebenzi awenza umkhulu lapha singadeviate singabe sesiyaphuma singabe sesiyaphuma entweni esiyenzayo. Hayi thina siyahamba ngithola bona ngabani bana sambeni amadoda ngiyacela bafowethu ngiyacela yabona bafowethu lesi simo lesi asidingi ukuthi sibe nice. Asidingi ukuthi sibe lehlamba, asidingi ukuthi silo, kodwa asidingi ukuthi sibe nice. Bese ulokhu ukhuluma izinto ey'ngekho, ulokhu uyabeshile lezo pho. Qonda ngqo enkulumeni. Ngamula ukukhuluma. 5 minutes uhlangene nomuntu 5 minutes ubheke. So qeda nini leli? Qeda nini leli umuntu ukhawula ukukhuluma ukuthi yabo. Nasifwa ishathi sayena wayesebenza home affairs bese ngiyamtshela manje.
uthi wayesebenza Home Affairs washada ngo-2013 wanelwa kushada isikwerekwere bahamba lamyekisa umsebenzi lathatha yona le mali yakhe futhi uzubona ukuthi isiphukuphuku lazovula ibhizinisi yabantu abangifuna ama-statement izohamba ngoba ngeke azawathini izohanjiswe nje ama-statement hayi le nale hlale endaweni yasitela nikhona kanjani nje nikhuluma kanjani asikho nje esincane isidingo sokuhoya ngisho esincane nakwanje sikhuluma uyindoda ma uyindoda nje boshesha umncane oyini 1-2 hayi kukhula kakhulu ukuthi ushiya lonke ukudalana soshonela mangathiwa iy'tolo ziwu-100 iy'tolo zamakwerekwere kufanele sikhulume nabo wena uzolokhu ufuna ukuba unamsebenzi ukuthi kuyikhamera kunani angizindaba naleyo ofuna ukulalela into engiyikhulumile akayilaleli ongafuna akayeka ngoba still noma ebhekile yezwa mfowethu noma ebhekile but umuntu wesifazane wayesebenzela phandle wayesebenzela phandle khululekani ngifuna ukubuza ukuthi waye usebenzela phandle sisi angibafuni abantu abafanganayo mina labo waye usebenzela phandle sisi waye usebenzela phandle Tholeleni indawo maningi amakwerekwere la khiphana amakwerekwere nifakile njani lapho phakathi labantu baqeqesheni bafethu laba bantu bazosibizela amaphoyisa laba bantu bafethu la uhlangene nentombazane umuntu ngiyabona ngiyathatha njani manje bafundiseni abantu hayi ngiyanibona ukuthi ngihlushwa lezi impahla eliy'gqokile lokho la ubevuleleni hayi ubevuleleni bese ukujahama yabantwana identify abantu abafuna ukutshela
ukuze ungathi mase ngihamba nami ningabinayo lapho ukuthi ngiba-identify abavala udumo yabona-ke mabebaleka bavala udumo ngoba kusho ukuthi phela mayebaleka
manje basuke bekhiphe lapho bantu ethi umuntu engekho shedinga afuna ukulawula mina ngiphethwe kwalongo